Vasica Panmunjom 27. aprila letos, ko sta se tam srečala predsednika Južne in Severne Koreje. In Panmunjom danes, ko bi tukaj moralo potekati visoko srečanje korejskih delegacij. Zaradi skupnih vojaških vaj južnokorejske in ameriške vojske je Severna Koreja namreč sinoči današnje srečanje odpovedala. Pjongjang vojaško vajo vidi kot provokacijo, ki lahko ogrozi mirovni proces na Korejskem polotoku in tudi napovedano srečanje Trump-Kim. 미국도 남조선 당국과 함께 벌이고 있는 도발적인 군사적 소동 국면을 놓고 일종의 오른 조미순의 상봉의 운명에 대해 심사숙고해야 할 것이다. Severna Koreja tudi sporoča, da se ni pripravljena odreči jedrskemu orožju v zameno za gospodarsko pomoč. Jabolko spora je predvsem model razoroževanja, po katerem bi Severna Koreja pomoč dobila šele po dokončni razorožitvi. Kljub severnokorejskim grožnjam o odpovedi predsedniškega srečanja bo Bela hiša nadaljevala s pripravami na vrh, ki bi moral 12. junija potekati v Singapurju. We are operating under the idea and the notion that the president's meeting is going forward with Chairman Kim next month. And if this meeting doesn't happen, will you that's still a hypothetical. go forward? That's a hypothetical. Look, this news just came out. I can't verify it just yet. It's very early on in the process, but we're planning ahead for our meetings. Zadnji zaplet v trikotniku Pjongjang-Seul-Washington pozorno spremlja tudi Kitajska, ki vse vpletene strani poziva k preudarnosti in iskrenosti. 所有有关各方，特别是朝美双方，应当相向而行，互相释放善意和诚意，共同为领导人会晤创造良好条件和氛围，为实现半岛无核化和长治久安做出积极的努力。 Nova sprememba v retoriki Severne Koreje političnih analitikov ne preseneča. Vedenjski vzorci severnokorejskega režima so namreč dobro znani. You have to be optimistic, but I think it does feel a little bit different. We've seen the North Koreans and I've dealt with them and they don't give things away without making you pay for them, usually up front and usually several times, and usually then you still don't get it in the end. Severna Koreja naj bi sicer tudi začela z razgradnjo svojega osrednjega jedrskega kompleksa, kamor je povabila tudi nekaj tujih novinarjev. Strokovnjaki iz satelitskih posnetkov sicer ne morejo zagotoviti, ali gre zares za razgradnjo kompleksa ali pa za namerno prikrivanje podrobnosti jedrskih zmogljivosti.